Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ellen Gordon Harmon. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Guam kuwa 26 Ugushyingo 1827. Yitaba Imana ku 16 Nyakanga 1915. Yaje kumenyekana ku izina rya Ellen Gordon White kuko yashakanye na James Springer White, bituma amenyekana ku mazina ya Ellen G. White, ndetse no ku bitabo bye byinshi niyo mazina ariho. Uyu mugore ufatwa mu mateka y'iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye, niwe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko niwe wadukanye inyigisho za Kidiventiste zamamaza isabato, Sabbatarianism, afatanije n'umugabo we James White na Joseph Bates. Kubera ibitabo Ellen G. White yanditse n'uburyo yamamaye mu kwigisha inyigisho za Kidiventiste, Smithsonian Magazine ni ikinyamakuru cyamushyize mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose muri Amerika. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba ku isi. Aya mayerekwa yemejwe n'Abadiventiste ba mbere kandi n'ubu yemerwa n'Abadiventiste ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'Umwami Yesu Kristo nk'uko abakristo babyizera. Mu mwaka w'1858 nibwo yagize iyerekwa ngo ryamusabye kwandika igitabo Intambara Ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru y'iyo ntambara ngo yari iyo kwegukana ikiremwa muntu. Mu bindi bitabo bya Ellen G. White byifashishwa mu iyobokamana rya Kidiventiste harimo icyitwa Kugana Yesu, Steps to Christ, cyahinduwe mu ndimi 140 zo hirya no hino ku isi. Hari icyitwa Uwifuzwa ibihe byose, The Desire of Ages, nacyo kiri mu byasohowe inshuro nyinshi ku isi. Mu buzima bwa Ellen G. White yasohoye inyandiko, artikile zirenga 5,000 n'ibitabo 40, hakiyongeraho n'umuzingo w'inyandiko yandikishije intoki ugizwe na page zirenga 100,000. Ahanini byibanda ku mayerekwa yagendaga agira, hakaba n'ibyibanda ku buzima n'imirire, ndetse n'ibyibanda ku mibanire rusange y'abantu, ndetse n'uburezi n'uburere. Ubwo Ellen G. White yari afite imyaka 9 y'amavuko, yakubiswe ibuye mu gahanga ubwo yari agiye ku ishuri. Iryo buye ngo ryaramukomerekeje ku buryo yarinze asaza, kivuga ko ari cyo gihe yagize ububabare mu gihe cyose yamaze ku isi. Gusa ariko nubwo iryo buye ryamubabaje cyane, nyuma ngo yaje gusanga ariryo ryabaye intandaro yo kuba yariyeguriye Yesu akamuhanga amaso. Kuva icyo gihe ngo yamaze amezi menshi yarabuze amahwemo mu mutima kubera ijwi rimusaba gukorera Imana. Ku itariki 26 Kamena 1842 yiyeguriye Yesu, abatizwa mu mazi menshi na John Hobart, maze asigara ategereje ko Yesu azaza kumujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro yo mu mutima atari yarigeze abona kuva avutse. Gukurikiza inyigisho za William Miller byatumye umuryango we wose uva mu itorero ry'Abamethodiste bayoboka inyigisho za William Miller, wari waratangije ibihe by'ivugurura n'ubugorozi. Mu bihe bye Ellen G. White yagiriye abantu inama yo gutungwa n'ibiribwa by'umwimerere, bagakunda imboga n'imbuto, bagakunda amazi kandi bakirinda itabi, nubwo icyo gihe abaganga batari buzanyaga. Nyuma y'uko umugabo we yitabye Imana 1881, Ellen G. White yakomeje imirimo y'iyobokamana, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1915, ashyingurwa iruhande rw'umugabo we muri leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haba bombi bashyinguye ni naho bari banatuye. Ubu hanafatwa kandi nk'ahantu Abadiventiste bakorera umutambagiro n'ubukerarugendo bw'iyobokamana, bakamenya byinshi ku mukurambere wabo.